Waqf Amendment Act 2025 Asi Handoktuna Leibak Asi Tangdu Leitana Leihallu HAINA All India TANZEEM INSAFF ki National Secretary ISLAHUDDIN na PHONGDORAKLI. All India TANZEEM INSAFF Manipur State Council amasung All Manipur Democratic Students Organization anina press thadorpa video message amada wafam asi phongdokladuna mahakna makhatana hai Waqf Amendment Act 2025 ase kaidongnungda chatnaba yaroi Act ase Indian Constitution ki article number 25, 26, 27 amade 28 ki mayokta leiri Act ase handoktriba fauba All India TANZEEM INSAFF na Leibak sinba thungna changsiliba khongjang ase leptana changsinkhigani Act ase ki mayokta changsilakpa khongjang khudingmakta lamdam asida leiriba mipum khudingmakna lining amade furup ki khenaba thamdana saruk yabiyu amade saugatpiyu haina mahakna makhatana appeal tawrakli दिल्ली दा भारत लेरिबा माइनॉरिटी पुनमक पुन्ना हाइरिबा वक्फ असिगी मायोक्ता चंगसिनबगी अपुनबा फिरेप लेपननबगी दमक्ता मिफम अमसु पांगथोकदौरी हाइरिबा मिफम असिदा मणिपुर स्टेट की ओइनसु मणिपुर की स्टेट प्रेसिडेंट अदुगा नेशनल सेक्रेटरी मखोय अनिमक ना हाइरिबा मिफम अदो शरुक यारुगदौरी मरम असिमंगना मखा ताबा खोंजंग कयामा अखोयना चंगसनबदा मणिपुर लेरिबा खुंदान मिनरिबा कम्युनिटी पुनमकना अखोयगी यावदे नत्रगा मखोय ngaktagini haiba wakal thadokpibaga loinana apunba अखोय पुनमक पुन थेंगमिनसी नसीना माइनॉरिटी मुस्लिम दो ओइबनी हयेंगना माइनॉरिटी क्रिश्चियन दो ओइरकपु याय हयेंगना कनागुम्बा मैतै कम्युनिटी दो ओइरकपु याय कांगलुप मचेत आई यावद्री हाइना लेपथोकई महुत्ता अखोय पुना पुनसिनमिनरसी अखोय पुना होमिनदना असिगुमलाबा अमुबा आइना से मसी अखोय थिंगहल्लसी